Nanawagan ni Governor Ralph Vincent Ivardoni hinmadagmit nga mga pitad base masiguro an igo ngan padayon nga supplyhan lana labi na paran mga frontline services ha Eastern Samar. Ini naging siyahan nga agenda ha joint blended meeting han Provincial Development Council ngan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council nga ginbuhat han Marso 16. Ginaghathan gobernador an mga lokal nga pamunuan ngan mga ahensya nasyonal nga gobyerno nga magsumiter hin report mahitungod hin kahimtangan supply gasolina nganhan aktwal nga panginginanglanhan fuel hayratag sa nga lugar. Sumalhan report may ada pa reserbahan petrolyo ang nasod nga masasarigan sulod hin 30 kaadlaw pero ginlalauman ang pagsaghan presyohan lana maabot hin sobra 100 pesos kada litro ha masunod nga semana. Naapektaran ang supply tungod han krisis sa Middle East nganhan dugang nga gasto ha transportasyon ha probinsya diri nakakaagyan mga oil tanker hado nga tulay lawaan ngan hakutikot tungod han weight limit. Sanglit na pipiritan hirap paglibot ikang hadipo hatakloban tipakadto Northern Samar antes sumabot ha Eastern Samar nga nagriresulta hin kadilatarhan delivery. Tungod hini nga kahimtang ginaprobaran han konseho ang resolusyon nga nagaaghat ha DPWH nga parigunon ang nasabi nga alternatibo nga mga tulay agud makaagi ang mga tanker ngan masiguro ang diro-diretso nga supply han produkto petrolyo. Ang suhestyon iginpasa ni Borongan City Mayor Jose Ivan Dayan Agda. Sumalahiya kung ma-upgrade ang tulay, makakaagyan mga fuel truck nga may karga nga tubtob 25 katonelada. Makakaiwas ini ha mas mahal nga pagtransport han produktan petrolyo, pinaagihin barge tikang hatakloban nga San Isidro Northern Samar. Iginpahayag liwat ni Melchor Mergal, alkaldehan Salcedo, nga ginaabat liwat han irabungtuan kapareho nga problema nga nagpapakitan panginginahanglan han pagpauswag han infrastruktura habugos nga probinsya. Gintagan doon ni Governor Ivardoni hinimportansya ang pagpakisig alternatibo nga mga tulay base masuportahan ang tiarabot nga logistical operations. Ini nga mga proyekto pagbubuligan pinaagihan koordinasyon ha mga kongresistang hira Congressman Sheen Gonzales ngan Congressman Marcelino Libanan. Samtang siyam nga gasoline station sa probinsya temporaryo nga nagsara tungudhan kakulangan supply ngan 57 nagpaumentohan presyo. Ginaprubahan liwat han konseho ang resolusyon hapag aktibarhan Local Price Coordinating Council o Local Price Monitoring Committee ha kada munisipyo agud mabantayan ngan ma-regulate ang presyo mga panguna nga baligya. Sumalan Department of Trade and Industry padayon ang kada semana nga price monitoring nga nagpapabilin nga stable ang supply han presyo han irasakop nga mga produkto. Nagpasaluwat hin resolusyon ang PDC nga mangaruhin datos tikang ha Overseas Workers Welfare Administration nga Department of Migrant Workers base mahibaruan ang kahimtangan mga OFW ha Middle East nga taga Eastern Samar agud patagan hirahin kaangayan nga bulig. Samtang iginpahayag ni Governor Ivardoni nga ilarumhan programa nga bawat bayan makikinabang kun BBM program makagakarawatan probinsya 61 million pesos para han rice assistance program labot pahan pondo tikang ha mga lokal nga gobyerno. Ginmanduan han gobernador ang mga LGU nga andamon ang listahan han mga kwalipikado nga benepisyaryo. Tatagan prioridad ang mga PUV drivers ngan mga pamilya han OFWs nga adto yan na Middle East. Ginaghat liwat niyan mga ahensyan gobyerno nga magpatuman hin energy conservation measures. Ginaadman ang pagpostpone han Eastern Samar Basketball and Volleyball League ESBVL kumukabayin han fuel saving and cost cutting measures. Para habagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.